Kies ki pertama ki bagi yo mentakasni ki long South Khandai. Hapo East Castles ki don Lai Fuad ar ki de napo ki Armed Forces Paramilitary Forces Lai Ko ki de na ki wei Ribhoi iwei pada na ki wei East Garo Hills Khandai niro na ki wei West Garo Hills Nyo Nriu ki de na ki Armed Forces Paramilitary Forces iwei na ki wei Kies baru kelum lang ki belong aktif haru menek sengi ki long si hajar si spa Nriu Pupra nakini ki si hajar si spa Nriu Pupra Praspa R4R ki don po East Castles pad nakini ki Praspa R4R Armed Forces Paramilitary Forces ki don Aspa Prapunyo Kiwei Sanspa Lai Pusan West Castles South Pulai Ribhoi Nyau Fufra but nagini Nyau Fufra Nyau gide niki Armed Forces Paramilitary Forces but nakiwei Nyau Kuwei West Jaintia Hills Lai East Jaintia Hills Khatar West Garo Hills Chispa Nyau Fuar but nagini Chispa Nyau Fuar Armed Forces Paramilitary Forces Chispa R Kiwei Nyoko Southwest Garo Hills Iwei South Garo Hills Khatar pada gini Khatar Shipo gide niki Armed Forces Paramilitary Forces na Kiwei R East Garo Hills Khatar North Garo Hills Khatlai Kibala recover mentakasni gilong South Fuar pada gini ki South Fuar Nyau gide na po East Castles gide na kategori kiwei Lai gide na Southwest Garo Hills ini ru gide na kategori kiwei Lai Fuar na po West Garo Hills Arfunyo gide na po ki Armed Forces Paramilitary Forces Sun gide kiwei Ribhoi namar va khanyo ngot ki badai na ki Armed Forces kilali thai no chaka ke jongki namar ba ki dei ki bawan training ki mla asu ban training kilali thai no na kata ke siap ko Ribhoi ki kies ki ba thamai man tak si sa Khandai hapo East Castles Lai Fuar pada kini ki Lai Fuar iwei idei iba test positive hapo Anjali Testing Center random sampling Fulai gide ki iris contacts gide ki case influenza like illness ILI case iwei ide I contact iba I categorize I kum loris nikong iwei ide sari case kemat severe acute respiratory infection gide napo ki Armed Forces Paramilitary Forces iwei ide returnee iwei badai de health worker ibadana po mati corona care center Ribhoi iwei ide ILI influenza like illness patient but test positive hapo Birmingham screening point East Garo Hills Khandai ide random sampling but test positive hapo Rongjeng Bazaar iwei ide ibuan thai na po Maharashtra West Garo Hills Nyau Nriu ide na po ki Armed Forces Paramilitary Forces but iwei ide I random sampling case belong positive na po Phulbari mentakasni bangile random sampling po matfran flying baro kilong negative Police Bazaar Prapunyo kilong positive Anjali Khandai ngot ni test Lai kilong positive Clio do ni klamle test mentakasni namar ndon griyo bawan ban phale test for screening center but sakawai menin ni test ndon ru iwei belong positive aksa ngan batai fi Kiting Road Anjali Compound Lao Sotun
Lashmia, Punjabi Lane, Paltan Bazaar, Oakland, Light Umkhra, Judges Guest House, Paltan Bazaar, Nong Thamai, Penthor Umkhra, Malki Ground, Batsari Bhai Variety, Nong Rim, Nanong Rim, Bernihat. Dan iba flat no mentakasi batas positif de napo arf kundai cantonment Anjali ide patient ibidan kajingpang kabangyong mentally challenged kateng jung ide Rajendra Shah New Fosnam Karta Senrang Yora i hakapor life teng Janmir hapo civil hospital Ndrai hapor baki pet ki doktor ide ibla khlat no shwa poi shabat poi chapo hospital. Physical distancing, wearing of mask and hand hygiene, those are the cardinal things which you are supposed to do. Kita kini ki wa fidi berle hangno baki bala aban maintain ni kini finsyam ba ngimdan ni ngathai findalik kum sapo kayu penusla ki maintain mahai gani pinapet mo hadu bentang ngimdan ni isto namar beli ki brief so to ndai hakini kinu ki caka pada baki ki tip baki de bendang mas ki tip ba ki de bendan ka fisun ndai teng haka jingbun kam ki klat noi kita ki kadai kani ka bora ya ka jingman saw